Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Kaying dorbar thawain Lok Sabha kalatnem agasngi balang hadin bau MP kaseng Kongres Rahul Gandhi ula syak kenno ha ka menteri sarkar pedeng ka Smriti Irani ba ula ai de ka flying kiss haswa ba unmi ne ying dorbar thawain hadin ba ula de ban ai jingkren halor ka no confidence motion bakal yang persya kalawan ra persya ya ka sarkar Narendra Modi. Maria dep keren Rahul ke Smriti Irani kala yang ban kentho badai ubreu ubadan ke jing isi iki Kynthei ubala aban ai ke flying kiss hapo ying dorbat thau ai ka badan ru ki Kynthei kum ki dikhon. Kala ong bagani ke ke sin ka baningkong bo uno UMP unle kumtei hapo parliament. Henry ne kaliang ka seng Kongres kala ya da yo Rahul ta ka ba ong ba uni UMP ula ai ka flying kiss ya ki MP naga BJP Namar kilaya pertash lah hapo ying dorbar. Kaseng kala ong bo Rahul uklem ai satya ya ka flying kiss ya ka Smriti Irani ni ya uno ni kano menteri ni MP. Nakaliang ki MP ke BJP ki badai ki Kynthei kila tho so ulampang ka Lok Sabha u ombirla ha ka ba kila dawa ba udai ban penshitam yo Rahul Namar kata ke jingle jong u ka balong klem akor. Kanigam dei ka sin ka baningkong ba Rahul unle iki kam khla ha parliament haus nem arajar khat pra ula yang na jaka song man lek grup yo menteri rang ba do kari Lok Sabha barhadin ba ula wan phai sa jaka song ula khabrip ya ki khmat persha iki para MP ki badai ne ka Kongres. एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया. ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले.